joininga. Ebi bigamirwe Sheikh Twahir Senkomi orumukuru w'itware rya Kashozi omurishema orashome ombare hejo uza kureba nakotinga mnonge kitabiki nicyo kirimo emyoga yawe uko kuza gukora uko kuza kutambuza emirimo egi constitution ya Supreme Council. Abasiramu n'abantu unojyango abasiramu bakaba batakunywa amahoro bakamba jango baba basinze no muntu ncyakaro kugamba nawe kigambo mukashesha kagambe kindi so nozitekwa kwikiriza abantu uyibembera abantu wabo abo kubana bo ruhanga yakuhereza kandi uvunanze abantu bo yakuhereza ati kitungire message yo bururu abasiramu nimbasaba muba abantu barungi obutitana ubururu obu mu butware nko kuwakuba oli umupira ukazana umupira bakagusinga temukwiya mumparana okwiyaho nimukoragana murebukangu mwakoragana je ni wenyensia orabe wasingwa nincha karora garuko koreki oyisimbe kandi ogaruko koreki esingi nabwekyo mutakarwana umbururu ati wa mwanya hiwaza iwerebe kangwe oyine empinda hinduke iwata ati nyenda kumanyisa sebo wambintu ebiryaha muzikiti kine cyo ine mu mukono neki to ine cyo ine uri mukuru uri chairman witwaro musya ati we chairman witware reba watandaka naki watahoki icyo cyo wataho ngiza kwihe cyo wagamba. Sheikh Senkomi Twahir ashabira abasiramu kuzomo gukora kibahwero kutungura ubusiramu hamwe n'amakaga abasiramu nimbagambira gukora bahere abana babo barere kuza umatatu barebwe ngo bakora giye munonga batungura ihanga abo kuba ihangeri niriendo kusoma umuntu yaba atasomire to kubasa kuba kutwara buteka kuba abantu burungi mu ihanga. Umugandi abasiramu kurugwa mu district ya Ntungamo abembira ko muhembezo w'abasiramu Sheikh Sware Kashangirwe bashabire government kuba yambo kutunga uburinganiza bakatunga itaka ryabo eri muri Ntungamo hamwe n'irya Cyaforo muri Kajara babagambira mu ruterano rutebekanasiwe n'ekigenderwa cyo kushaba amataka gabagara y'imicenjano kwe ihahitaka rya NFA iryashangirwe imyaka yira tukabo mujungu haza nkaga na mushanju akabaro yabatunga ownership kwakutuku obusiramu ko kukweza kitinisa Constitution ya Republic of Uganda n'ubwebezwa His Excellency Madam RDC umujyenyo mukore kibiri muri yeki kutwasitamira NFA twatesa nayo batuganira muza kuri ibintu ibi icyo kubanza nimuza kuturahitaka aho muringo gwarizi ecyakabiri muja kuba mu bushuru abasiramu bayanga bajya muno turaha president akaruru nibwo bushuru bwitu tugaruke tuhangarira aha ariwo twezo bushuru tugaruke tuzero bushuru mu government yakwebembera aba borekero kwatwaho abo kwe twabaje hambuki buli musiramu otambula abane bondi bwabasi mutujju abera yagala kulya mu nsirukwe bwabatalide mu nsirukwe abera yalwanidde omuzikiti oba teyalwanidde muzikiti yalwanidde ettaka ly'omuzikiti naye bonna poliisi yaffe ne ya Uganda nsaba kugyebaza yo temanyi yo musiramu mutuufu ebbanga lyeyamala oluvannyuma nga jjera otafiire tannaba kuyingira mu nsonga eno era abasiramu bano ndaba bonna olaba bonna balinga abatannasaala mweffe tunakola nnyo nga tetunnasaala era bo balaba Allahu akbar assalamu alaikum bona balimu ennaku balimu amaradisi wano woze bantu betaaga okuyamba gasha kwa Sheikh Abdul Latif hamwe na Arwaswa.